Pozdrav ljudi, danas vi gledate drugu sezonu Clash of Royale. Druga Žorela Clash of Royale. Da. I sljedeća bi epizoda trebala izaći Five Nights at Freddy's 3. To će biti malo zastrašujuće. Ja sam već instalirao Five Nights at Freddy's 3. Ovo imam drugačije vojnike. Ovi su mi jako dobri. Postavite vješticu, pa ovdje skeletone, pa kad umire, na primjer, 2 skeletona, ne znate već. To! Ne. Ne. Gori. O ne, još gori. Ovo mi skeleton armija dirat. Ne. Olaga. No. Ja zaboravim ljudi da snimam. Malo sam se šutio, se koncentrišem. Možda iskreću na njih. Kad ih neko drugom postavi, a nekad ja. Ruši. Ne, glupi džant. Nismo mi uspjeli. Ja ću ljudi sve ratovati da dođemo do arene 3. A ja želim što prije da dobijem
Ja želim što prije da dobijem Hidden Teslu. Ako niste znali što je Hidden Tesla, to je ovo. Vičenz ja sam kupio tu. Još da vole da imam ovo tu. Da li da plavam? Ne. Čekaj. Lijep da dobijem Garblant Hot. A to je žuta sličica. A u ovom tu već ima ova žuta sličica. Ovdje će nešto biti, na primjer, ova. Ovo je obična karta. Kartica. Ova kartica za telefon. Ja, dobro ste čuli, kartica za telefon. I možete da vidite u kojem sam klanu. A klanu sam čega što piše? Elita, Elita. Turca je to napravila.